Hello abakunzi ba RINGA TV show twongeye twagarutse mwari mudukumbuye natwe twari tubakumbuye uyu munsi rero uri kumwe na Brandine Muyubahe RINGA ari niwe uri kuri kamera uyu munsi ya mumeze gute aho muherereye nizere ko mumeze neza kandi mutarambirwa kudukurikirana uyu munsi rero twabazaniye ikindi kiganiro ciza cyane ikiganiro kivuga ngo ese mu rugo ubamwo mu muryango urimo ninde muntu yemerewe gufata telekomande ndabizi ko ndaza kubona comment nyinshi kuko ni akantu keza cyane tugiye kuvugaho ninde wemerewe ese ni umupapa wemerewe gufata telekomande ni umumama ni umwana ni umukozi ni umushitsi ninde wemerewe gufata telekomande ya rero kuri uyu munsi jewe nje ndababwira ngo ni abamama bemerewe gufata telekomande ni abamama bemerewe gufata telekomande kubera ko tuba twarushe twananiwe tuba dufite ibintu byinshi mu mutwe tuba twitaye ku bana abandi tuvuye ku kazi turushe abandi turi guteka tuba dufite ibintu byinshi wumva ni byiza ko dufata telekomande tukareba ibyo dushaka niba ari filime niba ari indirimbo niba ari amakuru tukareba ibyo dushaka abandi bose bakicara bakareba ibyo abamama bariko bararaba ubwo telekomande kuri jewe numva ko ari abamama bemerewe kuyifata ese wowe urabivuga hiki reka rero ndaguhemwe inkuru gato akaburage gato cyane ku bijyanye na telekomande nawe aho wicaye uhita utekereza uvuge ngo ese nibyo koko ibi bintu ndabizi abantu benshi muraza gusanga tubihurijeho hari igihe uba wicaye muri salo uri umumama uri kumwe n'umupapa n'abana uri kumwe n'abashitsi bose abantu bari mu nzu nyine mwicaranye ugaca usanga abapapa baritoye afashe telekomande akayaka nk'umwana umpa telekomande agashyiramwo amakuru ya saa 2 yavamwo agashiramwo aya saa 4 agashiramwo aya saa 5 byamara kurangira ukumva aravuze ngo reka dushire no mu nkino kandi aho hari abamama bari aho nabo bakeneye kureba filime za novela ugasanga ari kuvuga ati kuki ari wowe ureba ibintu amakuru iki twebwe kuki batwibagiye usanga hajemwo akantu k'injyane iki uyu munsi ugasanga bariko baravugana nabi bashwana bapfuye iki telekomande ugasanga urugo rwasenyutse divorce hanze zabaye nyinshi kubera iki kubera telekomande umwana hariya nawe kubera gutinya ababyeyi nyene agaceceka gatuza akavuga ati nangeje ndazinduka ugasanga umwana saa 12 kugira ngo afate ikaye akore devoir arafata telekomande akajya kureba za desanime ziwe kugira ngo ababyeyi baza kuza kugwanira iyo telekomande we yakuye mwaki ubwo aho ngaho aba yishiki ntabakoze ya devoir cyase yikoze yirukanka atanguranwa kikaba kibaye ikibazo nshuti zanjye telekomande iragakoze mu miryango umva telekomande yabaye telekomande ngaho abakozi barashiririza kubera kwirukanka gufata telekomande ese wowe aho uherereye ibi bintu turi kuvuga hari icyo biziho ese koko ninde ukwiriye gufata telekomande comment wandikemwo ukwiriye gufata telekomande ahari biranyigisha cyangwa nanjye ibyo mvuze nakwigisha mutubwire namwe agakuru kahora kaba ku bijyanye na telekomande muri salo ese papa na mama bakagukubitana ingumu bapfuye telekomande ese umumama hakwa kuba nk'umwana ari kugwanira telekomande n'abana murabe neza mwumve neza mutubwire uko bimeze akoze ndabashimiye aho muri mwese mukuri nayo ndabakumbuye ndashimira abantu banyandikiye cyane bambwira ko bankumbuye bakeneye ibiganiro abantu bakumbuye RINGA TV show ni ukuri mwese twarabibonye muri comment mwatwandikiye kandi mwarakoze bitwereka ko mukurikirana ibiganiro byacu mubyigumizemo byoherereze n'abandi inshuti zanyu mu miryango ahantu hose ibi birafasha rero muri iki kiganiro cyanjye nagenda kubwire ngo raba neza telekomande itagusenyera
haba neza telekomande idatuma abana bavuga ngo mama n'umwana cyangwa se ngo papa n'umwana bagwanira telekomande. Mube amahoro, mumenye uwo murekera telekomande. Murakoze, ndabashimiye mwese twari kumwe. Ni ukuri Imana ibampere umugisha. Ndasaba ko mukora subscribe, share, comment kugira ngo dukomeze kubana namwe neza. Ciao ciao.